Nienda ukuthocha ingi musiaisi atuminie kilungu kitu kila chatiala thini wa kilungu cha uiti muthenyani wa umuthi twende na kuminukililia unenania yulu wa postmortem na daktari nienda kukulia tunaweta yulu wa muone muthe mweta yi na tayayi na thina na imwa yosa ni mutabasi andu mamusi uswitwo se mutha yitu ikale no twambo yiki ukuni kilitumanye ni cha ukikai sikumila kwa mundu exactly nicho kitumi tutabasi andu tukamea embwa toza to tissues to nindu kamea toza tissues na tukana ende tuthi to study na tukamananga report those tissues ni tekacetheka undu twatu nyini muno na muno ila taumia tango muno ngone ni twana thina kwa sababu lazima utiwe na kilungu sana kana study ni tumata bachako mia ngone to sana tukana na ndiye na kutima lakini itheni ithete cete kana undu tienda kumananga wa mwingi mwa minothika mundu amuto that's not very good ko ni chokutimi tumaela cha mundu na wale wanesa nundu sometimes tera cha mundu sometimes and mundu no ka postmortem na ukithia andu maina ya newa makita another pathologist another postmortem na no sio the second postmortem or second opinion postmortem wise kwithia andu nemesi kana pe muthai mwetebo ni kana wise you can make no lazima unenga pathologist ne kana naka astadama kila kitabo chao ku second postmortem ni common especially nowadays then la chief government pathology there was nothing like a second opinion weka postmortem that was all but nowadays pia ndo ingi with the no na lando ma Dr. Gogo ni wana wisembe wa daktari na daktari na mimi postmortem lakini aje nitenda teta mundu gatu ke postmortem mimi kita mutembo so kesa neka second opinion na second opinions are very important nundu because they are kuka because they are report la nanga ni ulone ke be tiyo unenkana ni sia differ and most cases matukumaingi is the doctors nitenda tukeka imwe na doctor we kiembe grau zida ebabe peke patukanyo ni tamonia na taya leana nundu most cases na matukumaingi either the doctors more so as a pathologist tiyedo ate pate to any party ona wambeta no kwika postmortem nundu pia ndo ingi mambeta ne kwika postmortem no kisa ya benda nasi indi mekwenda kana nasi indi mekona tawo aje nejo kitimi ona weta daktari onge teka haimwe na tokela ne to da diva kwabo entire one time diti mundu mwe eke nonge akeka teka together na nundu is did that demand the facts now the facts they know postmortem no in forensic pathology they are straightforward they are not complicated and joke to me ila take postmortem tenda embwa take two pathologists muno pathologists wa family na wasidikali na embwa pe unge muno ta mundula weti hospitali weze they are the zidikali lazima ito family kwa na daktari wo na hospitali na wayo hivi onde alato ka postmortem teleana wa bukwabu ne do ni tini alano e weda diva bukwabu na tukiandika ni diva nundu sindu isu sienda discuss in court lakini most cases ndiaona postmortem naika na tukadifa with a pathologist or with a doctor nundu most of things are straightforward na teleana na tukeleza the family mia this kini choke na happen here embwa mundu ni wanaiti wanai tukeleana daktari ni wona ibo na 90 nai so kana with mama na exactly which steps to take kana daktari na ibo 90 na ndane make makosa na tienda cha kila mundu zani wale wanundu in postmortem tienda kana nyendienda mundu atiwe end doubt nundu after postmortem the next step ni mathiko na tienda muthi kandu mundu wenu mwena doubt na hicho kitimi emba peke no atiwangi study nundu pe imweni take long time ngisoma ni lazima mane ni peke ku study na mathika mundu wenu peke la toni na tana na lwasio lakini peke la tena ku study na itinda ngisoma nenga report la later ni mwika postmortem na muka maona kindu pera ta one negative postmortem na ino ni nenga daktari nyingi sleepless night nundu we mundu mwo na debo watutia na ndwazi me expect umanenge niki mundu watutia na bimwe take out the pengi unaona na muno ila weka na do experienced with ananzika ninge lakini ngeneka na kwimino kukatabia mundu dinona
ini kutaba ciana ngikuya pe kila mtu wakistati muno te twatiza kana mundu kana ana ina sumu nini kite postmortem imwe mundu wa kitene na uma kitene abaluka nakwa na mundu uzu omiwone nzoka ekitene mundu nzoka ndamiona kana bo wani pa mo mwana kingawe udona kwa nundu kingawe kana nzoka oza aiweka kuwe undera ni we wonda ata pya mundu nundu nzoka wa wani nzoka gusabu kwabo muno the green snake ila ida muno itene muno siambene ito alimu ikwa wingi muno makuwene na it's very common na joke to me a postmortem can tells you all that nundu wa mina kusia nunjaza what happened na kila chaende na mundu omwana nzoka yesu akusabu kwabo within 2 minutes is dead. Nacho kitumi weka postmortem can be able to know. Nacho kitumi matuku maingila tamba kwethi akendo nitenda tuka study in details tukamana kila kibono cha matuku maingi tamino study in details nitumana kana matuku maingi study in details nokiza tu isini cha mundu zo atutia na isu muno sito si common muno Europe pegero wa sudden infant death syndrome SIDS SIDS sudden infant death syndrome siana ningi si it sitana chama komwe ikusana usitanda amane chao na zune diagnosis na seeds the common in Africa tusine chao lakini Europe is very common pesa ile kusa kwa then wanaweka postmortem nondo I trained in Britain and also in Australia that's why I trained about the postmortem now it's very common it took to me when I'm in Kenya I'm doing postmortem it's very easy and for me to know and follow and know exactly what happened yangu tunge baba ngewe watu nenga ya mundu omiwe nzoka nukumaanisha kana sumu wanzoka wa dissolve mwene no the la metoke ukethi andu manyaka na mundu omitwe nzoka aye no mana lakini andu aingi me mana etwanike nundu by science outside okay aya kwika full postmortem itonya kwa how long it depends na chao it depend the findings nundu yutaila mundu wambia mundu akwana imo wau anale wani nikithui nienda straight to go nundu ni sipu ipo bedena na naona thina we say there now the rest is easy lakini edwandu jana wale chao na wasisi hapa ikindo kuona that takes a lot of time maybe 2 or 3 hours kana postmortem takes between 30 minutes to 3 hours kana 4 hours depending kila usine kutana chao na wisisi up to what details na kila kina thina ni chao so it depends a lot it depends how long it takes go with the postmortem we cannot tell you how much it take na to me most of the postmortem we take there almost every full afternoon or full morning to finish a postmortem kuimwe we postmortem kwa chuma kima tukamonenga report itina wa chuma kimwe nicha ukitha kiende ba katetha postmortem no kwa an afternoon or a day the study nundu wamina kwa postmortem numizanda kama kukumia maumo kumia choko kumia kila kendo na kumia the tissues under the microscope you tetho atukate ku study nikana wese daunenga full report that any pathology ila yende ndino wa mweni osu nicho kitu mtumenga time tumane sumu ene tuthima sumu tithima microscopy atithima toxicology atukithima sinusion ndila situaciende yete ndienda mbukukulie cost ya hata nienda ondavye postmortem na DNA ilikene lava DNA ni DNA to ni muno postmortem teka DNA ila ita paternity paternity muno ila pe kundu kwele kwa DNA mundu no neke crime kana mundu o wanando nela o wanando pe kila tusiaza mundu usulo mwe no muno edwa nuna atienda kama yake kana atia nzui yake kana ila mundu wekwa mundu wa na whether pena rep is manda stroke rep no lazima tu some fluids tulile mundula unamrep ye no nundu nitona in the DNA in the ilia na kila kingi DNA tika muno ni paternity embwa inonde take matuku maingi muno na matuku ake kwa wingi muno mundu ni wakwa na ve kana no kwacha ni ke kwacha ni kake mundu debo na akana tika kibeti chake ya kwese ya yukana ku kenda ata na thikwa tuko ni farm kana kani kake kana tika kake na ene kitu ninge ba masako kwese ya mundu ni watu tia na you Patrick and dathikwa pate kwa DNA
na matuku mengi even the worst ni wathi kwa lakini pe kana ke kwa kana kipeleke kwa kana kana kama msee usi wathi kwa na no lazima ombuwe itawa exclamation nekana omwe DNA tukombea DNA yake na DNA ya kana sio combine tukombana kana kake if you balika the DNA, that's when there's paternity differences na nienda ngukulia ila mweka DNA nienda musese leonesa ila mweka DNA twase etha ni nzui mundu mutrace ata kwisa kumanya DNA ino ni ya match na ya mundu na mundu sino etha ateva kubi. Oh yes, that's sio very easy. Hata that's very easy. Nzui is very easy. Ondatosa nzui nini muno oimwe one air na tuamileka DNA bika kindu kinene muno onzui umwe kana wa nzui kana wa kana bindi tino ndena mundu la weti wetene na oa whether than we can do and we can no nundu tukombea mundu without na DNA na match ya nesa kizida usiene nesa ni sile kama mundu kana kake kana kama mundu ni wewe wekia kwa sababu nundu ailio na toza ndi embwane ni crime rape stroke murder ula wa mandi yetu kwa mindo yake na grate ya kwa mula weti we na tikko ni kombea it becomes very clear is like light and darkness is as clear as that. No process ya DNA twasi mwika ya crime na mundu suni disini puti kudi yata yele kinesa twase ti ya paternity ya patano numa nyaka na uni wethe na kai kana exactly lakini no ni crime na twendo manyola wiki crime ki exactly ni yaete ya yonania umundu dia sisi ya match etha no swili ni wa match no la tuosaba exactly mundu su ati ya wata mumanya hata DNA ni ya mundu tukamuose ni chao kila kisi ya weke na mumanye etha ni faith ai bati muosaba right. That's not very much developed in Kenya, but in Europe, kila mundu DNA yake is stored somewhere. Kuke there are other suspicions ni DNA, especially meta either serial criminals or serial rappers, kana serial pedophiles. Pe andwala meka makosa maingi muno kwa DNA sio ni already ni bie. Na pe mundu serial killer we say that mundu ni wo yando ikona back is there there na jokutimi muno ila te there mundu ni muwai na de batu wanzui kana pakati wa ndakame ya ula wo wanie ni jokutimi te nda to kasisi na the suspects na tuimia DNA sio na tikombea na kila chati in the scene of crime ngelese kindu kingi elesa musaisi mundu no lika vandu taba ukethia mundu walika studio na ni wa umala na bayisa kwithiwa DNA yake na twase bayiyo swili ni chao kitha cheke kaikenda voso DNA akwatira ba fingerprints ni sioswa lakini bayikindu chakwa kinatiwa DNA bwilika hata ti DNA is it our fingerprinting use our dusting inondo yende ukwatie kebela ke they will let your marks for your finger ila teka dusting na teka ate ni kwata your fingerprints na ti compare this fingerprints with the fingerprints bureau ila le bakena tukamana DNA not DNA, these are fingerprints ila sikipande kwangu indicate nondo ila wakata pando ila wakata this glass ila teka the dusting now the dusting to dust ya kila kibaba na mino kwa glass ina na mitiu mweka dusting no manate fingerprints ine na kwatia bubu no ndo mwana mundu embwa no go na kwatangwa the fingerprints not with the serial criminals na la mensi maithuko wa mundu make ya gloves ugaze there five because you cannot get the fingerprints no ndo mwana ibuti ila watha mundu ne buti edwa we experience criminal make ya gloves ndo moka make dusting ya ibuti maika kwatana pesi ndusu so ndebe bandu ilikanila na yetho anedo isune ni chuchu ni kamba tena mazi ate eta mundu wako wa ni mwana na methoni that one is not there. Is not there. Ko uno sindwa ndo mejuso yes hata sivo na ndo mwe kwa mundu anaoiwe na methoni kana pa ikone kula na mweno aye there's nothing like that. Yes ndo ya mudia kwa musia isia to imina kwa musia isia ni kana kwa masitwa ni nama na kwa Dr. Geoffrey Mutuma and I'm a pathologist and also I'm a specialist in forensic pathology na alama tese I was the chief government pathologist tene muno ninye na chief pathologist wa Kenya tene muno lakini nakola weosu
nundu no nie utemo sio nundu muno ne wane ne atikila kita chowo na nakola nundu baito na kanya ne nawo na nakola na jeka research which ni ka up to this time kwa ulonu kwenda kwa namba yakwa ni 0722 801 299 0 monza ile na noti imwe ili kenda isuni la Safaricom ila la Airtel 0734 801 299 noti monza itatu ina na noti imwe ili kenda nosea naindi ni muvea muno nundu wa unene wa muthenyani wa umuthi museisia abo ni bo twovika muthia ni kwatia wasoma yulu wa maundu ma postmortem ila ukwenda mundu wakwe kwe postmortem ni kwatia ni wethiwa na uwi ula wailite ila ukwenda iseso yinyi twaigwe nyendi twa Faith Mackenzie wa Mutunga tukomana chumwani chukite thini wa kilungu cha uiti Tiwanesa.